kumele sibuthene phambi kwaThixo ayibonge inkosi. Wayethu mame ongizalayo waye ehleli ngale esanti lapha kula makhosikazi kanti la ehleli khona uhlele emgodini wentuthwane wabizwa elesanti kwathiwa uma ngubani ogana kwamlungwana uyadingeka iyamdinga inkosi wakhuphuka waze wafika ithi inkosi lapho uhleli khona ukhona abantu abavalele bathi inkonzo abayizwile kodwa bebesenkonzweni ilapha ekhaya oahlawuliswa khona kwathiwa akahambe othenga ushukela ngenkomishi afike awuthele lapha ehleli khona ngoba uvalela abantu enkonzweni bangangeni yingakho ke kithi omakoti bengayibizi inkomishi bangene esingesini kuthe cup basaba bathi babiza umama mabethi inkomishi uthi ke umama basuka evela bahleke bayenelisiwe basuka enelisiwe bese egibisile basuka egibisile besa la ekhaya kwaqala kwaba namadokodo bahlala lapha u7 day uma sebesuka la sebegibisile la ingoma uthi mama wayikhumbula sala kahle uphaka Mkhulu inkonzo zonke ikhona zizophela inye into ezosala kuzosala buNazarethe kuphela wathi ubaba mkhulu namakhosi inkosi engekho phansi kobuNazarethe ubukhosi bayo bophela basobho singathathi lesihlalo ngoba ufuna ukusenkonzweni uthi ke ubaba ngenye imini uthi bafana anizange nibone lutho uthi ngesikhathi kufika ubaba mkhulu lapha uthi wakhuphuka phakathi kweGraveville neSheshini mhla eyohle
wahlehlisa ulwandle eThekwini uthi yilanga engakhetha ngalo inkosi uthi ngathi lo muntu uthi mayiqhamuka lapha phakathi kweGreyville neSheshini uthi kwangathi uhamba phansi kwezihlahla undiza phezulu lo muntu kwathiwa kwamemeza bonke abantu kwathiwa ake niphume nibuke nangu umuntu ehamba phezulu kwezihlahla uthi wahamba waze wawukwehla ngale Bishop Front uthi wehlela phansi uthi mase efika lapha elwandle uthi wema walubuka uthi waluhlehlisa ngobhoko wathi hlehla elokhu elandela eluhlehlisa ethi hlehla uthi waze lofika lapha wegcina khona wathi ubani onisuse lapha esanibeka khona sinobaba sathi gcinani la ningadluli kusho ukuthi uShembeke wayekhona ekuqaleni ayibonke nasezweni lakithi wake wafika ubaba omkhulu umase kwakukhona abantu ababezithunywa ngesikhathi esezikhona phambili base bebona ingane yenkosi yezwe lakithi base beyibuka bahawuka base beyikhipha ebukhosazaneni yethu kutheni inkosi yathi hawu nendisi ubukhawunda kuleliswe isikhathi okwaboshwa ngaso amakhola kwahlabisa ayibonga inkosi bayakwazi abeswe lakithi babelinyiswa amasimu bayalima ngezandla mase bekwahlabisa sebeboshiwe kuthiwa ngenye imini inyoka yaluma enye inkosikazi imasilumile le nkosikazi yafufukela le nkosikazi yangabe sakhuluma le nkosikazi kanti kuzofika ubaba omkhulu amafutha aqala kwahlabisa ayibongo uVasilini waqala kwahlabisa kodwa ngomfuma kungawenkomo Kefika abantu beqhamuka emdletsheni abanye beqhamuka ngesansi kwesenkosi uGumede abanye beqhamuka kwesenkosi uMdluli bathi sivulele singene kuthweni izothi bathi nathi siyiwe amaNazaretha aboshiwe nathi sifuna ukuboshwa ungaya nje wena isalukazi esinye sesimakhelwane wakwana umfundisi sagana komsweli safika kwahlabisa sigcwele ijele badlulisa babhekisa kwaNongoma sathi masifika kwaNongoma sema eminyango ejele sabuka ijele sagwaza ngobhoko sathi wagwaza kwaNongoma sagwaza ngaphansi kwavuleka ijele bathi hey uzokhipha ibosho ashowe kuthiwa sahamba isonto lonke sahamba ngale sehlenge menimoto siphikelele show ayi bancele ubaba uthe asibe bafishane sanikeza umuntu leso salukazi wayithola amasake eshow ewasemanguza ngembongolo kwathiwa ngasihambise azosifaka ekhaya safika leso salukazi hey uShembe uThixo bani uma sefikile abantu besebenza ngezandla le nkosikazi elunywe inyoka isifufukele ingasakhulumi wafika wathi ngiyadabuka ngoba ungcoba asekho kule nkolo sewahamba emhlabeni kwathiwa kabize lenyoka elumele inkosikazi wema wathi inyoka eluma inkosikazi kwathula kwadu inyoka eluma inkosikazi kwathuleka kwadu wathi sephinde ngowesithathu kuthiwa yaqhamuke esansi imamba yakhuphuka yafike yabuthisa phambi kaBhombela wayibuka wathi tshenani lenyoka ilumele inkosikazi ithatha ihlungu sayo kuye yasombuluka inyoka yaqonda kuyinkosikazi yafika yathi inkosi mlume yamshaya
wabuye waphinda wathi mluma, yabuye yaphinda okwesibili yayiluma, wabuye waphinda okwesithathu yaphinda yamluma. Waphuka unkosikazi wakhuluma, ayibonge Nkosi. Wahlanza ihlule lenyonga. Fanele ushembe sithi ba. Okade ekhuluma kubavangeli obengwesibili kubavangeli ngesikhathi ubabamkhulu bemhlola isweni lakithi ekhipha ingwenye emphuleni wayekhona umkhulu walowa lo mvangeli kade ekhuluma uCijimpi yathi Inkosi wena angizukubhabhadisa ngoba usazohlubuka kule nkonzo apha sesanga uCijimpi umkhulu wakho mvangeli yabuye yaphinda Inkosi kwakunendoda eyisuka lapha kwamthetho yakwakha kwempunyoni yathi Inkosi ngeke lo futhi umbhabhadise lo ngizomnikeza umsebenzi ngoba inhliziyo yakhe ithanda utshwala ngeke uzobuya hlubuke kule nkolo kodwa ngizomnikeza umsebenzi wokugada insimu le yami yena ozomemezela uma sekufuneka kulinywe noma kuvunwa iyona ememeza ithi zolima ensimini yenkosi bese abantu abakholwana bangakhona ngiyadabuka ke ngoba esweni lakithi sengisele ngedwa yime ngasumngcele walensimi ukuthi ugcina la isuka la igcina la abasekho bonke abantu bebebadala esweni lakithi ay bangcele asazi ukuthi fanele ushembe sithini wabuye sebuya noThabede ngale sebuya le emkhuze ngesikhathi kade eyoshadisa intombazana yakwamabuya khulu wabuya sebuya noThabede wabuza wathi inkosi uJesu mhla ihamba emhlabeni yahamba nabantu abangaki kwathiwa baba babili wathi nami ngiyohamba nabantu ababili mhla ngihamba omunye uyobekwa ngapha omunye uyobekwa ngapha wathathi intombazana yakwamsibi wathi wena igama lakho sengiqamba ukuthi ubheka mina wena sobheka mina lapho ngiya khona wathi wena igama lakho uOliver Thabede wena uThabede uye lo esweni lakithi amanzi ayengekho kodwa kwakukhona umhosha okuthiwa uNdimande wagcina seya enkosini ubaba omkhulu wathi lapha Nkosi engakhe khona amanzi kawekho hambe kuseni ubuyilanga selishonile ubaba omkhulu wamnikeza amatshe wathi nanka amatshe wathi uyomba ugcine lapha emaqakaleni ufakela amatshe kuyosamanzi ekhona kodwa ungabi nenkani uma abantu sebefika bezokha amanzi ke ungasho ukuthi umthombo wami mahlabelele sithi lo mthombo kaJakobe ukuba ufikele ngakithi ngabe ngikukhombisa nanku lo mfumo kodwa yagcina le ndoda sinenkani ithi umfula wami lo nizokha emfuleni wami ngawunikwa ushembe ay angibonge maningi amazwi bekusho ungashiwo kwathi angikhuluma ngedwa Nkosi busise nikuzwini